بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Menjadi balik kita si pengajian dari kahabak Jumaat. Mudah-mudahan aku kaam bangun kita di Pak ini sab tetap dialeman taufik duk hidayat to Allah Subhanahu wa ta'ala. In maudu nian pagbisarahan te main ininen yene pa inni ma jaa anna sabab kufr bani Adam wa tarkihim dinahum wal ghuluw bis salihin. Yene pasalan sababan pagkupur anak Adam duk pangambande yene agama wal ghuluw bis salihin, yene pagpasobra pagpalabi siye as-salihin. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فإن الله سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب أو كأمي pihak bangsa tagak kita. Ini maksudnya nazinin yene me kaam me Yahudi. Ini kitabin At-Taurat. At-Taurat munazzal ala Musa alaihi salam. Ini kitab Taurat pinaboo Allah subhanahu wa ta'ala pasti Musa alaihi salam. Ya ahlal kitab o kaam me Nasara, yene kauruhan kam kitab wa Allah subhanahu wa ta'ala pinaturun wene pasi Isa ibn Maryam alaihi assalam, yene kitab al-Injil. Ya ahlal kitab la taglu fi dinikum, da'a sobrahanun di si agama ini agama Islam. Wala taqulu ala Allahi illa al-haq, daka amisarah si syara, si hukuman, si pag-ibadat, malingkanin inggi kasabenalan pangandaakan wa Allah subhanahu wa ta'ala sekali. Innamal masihu Isa ibn Maryam, yinasabenalan Masih Isa ibn Maryam, Masih peke bangi samian kalina ni Masih ini napu peke bangi napu samian a ongas pule sa nunggu kokmen bangi napu a asakihan kater ke leklap ne ke pale ne ke ini sakune samian kole ye si daakan kabayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalina ni Masih. Innamal Masih Isa ibn Maryam, yene Masih Isa ibn Maryam, anak Maryam, wa ihangkan mian tahinang anak Maryam pege Isa alaihi salam gak niya samani.
Gak niya sama ni Isa alaihi salam. Ubus. La tabnu fi dinikum. Pege siya samian ni Nasara. Hinina we de Isa ibnullah. Hina we de Isa samian anak Allah subhanahu wa ta'ala pegani amma piniyah dari amma. Do pega saya kawasan samian Isa alaihi salam mukjizat maka pakelo amati na pinain ini gini maka pakelo amati bangge anak Tuhan. Inna Allah subhanahu wa ta'ala tablu fi dinikum dak ampa ini magpasok sa agama bi. Benar Isa ba ini anak Maryam lupa ini. Sabot si Ad sendiri. Isa Adam dia. Ini Adam. We ka sinumba si Adam. Bu Adam sabihan pinapanjari oleh Allah subhanahu wa ta'ala gak niya ina, gak niya amma. Hampir Isa alaihi salatu wassalam niya ina, niya pinapanjari niya man niya. Tapi Adam alaihi salam masa gak niya pa orang niya man amma duk ina. No itu pabidami. Mas itu aula mga sampainte niya kailangan sinumba ampan manusia mas Adam alaihi salatu wassalam magkailangan sinumba ampan Isa alaihi salam. Demikian orang sabihin ya ahlul kitab, orang kami Yahudi. Uzair ibn Allah, apa yang disami'an Uzair ibn Allah. Demikian kami Isa, Uzair hina wa bi anak Allah subhanahu wa ta'ala. In Allah subhanahu wa ta'ala lam yalid wa lam yulad. Allah subhanahu wa ta'ala ga inganak ga sami'an. Lam yalid ga inanak ga sami'an. Niat taga-anak. Iya, in sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Innamal Masih Isa ibn Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. In Isa alaihi salam Rasulullah, Rasuli Allah subhanahu wa ta'ala. Rasuli Allah subhanahu wa ta'ala duk dambuwa ay amban mi'raq sa hajj rasul. Lima sesambiya aman ulul azmi min ar-rusul lima se lamul Isa alaihi salatu wassalam ambannya lilin. Tikes Nuh kadu Ibrahim katel samian Musa ka ampat Isa alaihi salam kalimah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya ikhtilaf samian si pasal ulul azmi min ar-rusul. Baik kasihan ulama yana kemon ka rasulanin ulul azmi si min ar-rusul amban si ulul azmi si in bisara samian kesegin in ulul azmihin lima si samian amban ka rasulan sebab ini bagi si geget si duk si in tuyu si duk si in samian tinu ta de kemon samian pamuru wa samian kemon in ka kawasihan den supaya samian dumantuk in agama Allah subhanahu wa ta'ala pinabosisihin. Si sahih عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا قال هذه أسماء رجال صالحين رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينسبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك نسي العلم وبدت. Si hadis sahih Amman ibn Abbas radhiyallahu anhuma sebesar Allah subhanahu wa ta'ala wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Yene me alam en wad suwa' yaghuth
Ya'uq, wa Nasr. Lima sesamian aban kalian alena niin amban kauman Nuh alaihi salatu wassalam. Nuh. Si waktu samian tekka yene risalahin, yene sulatin, yene samian agamahin aman Allah subhanahu wa ta'ala. Peg Adam nabi. Muttafaq samian Adam nabi alaihi salatu wassalam. Nabi. In manusia in kamoy Adam alaihi salatu wassalam asyratu qurun mian sampu samian bang pain te bistate dan buat qarn pain de 100 tahun balai samian dan ibu tahun amban Adam alaihi salam kemon manusiain in agamarin agama at-tauhid, agama Islam. In agama ini. Menjadi niya amban me salihin, amban me samian ulama, atau amban me aabar ibadat, lima sein pangalikatan do pangedoan sintuan yene melimin. Ini ko itasabot si ayat ni si Wad, Suwa, Yaguth, wa Ya'uq, si Nasr. Limingin si. Menjadi pagmatay na limingin, pagmatay sa miyaan, tekka in shaitanin. Tekka in shaitanin. Bain shaitanin sine kaumaniin yan ngahinang kampain ne tamsil bantuk pain ne bang pain te bang siyakan bang pain te simasok tau ngahina kau santo kue bantuk me siye limein ini maksud dan bang pain ne takitebi yene me bantuk dewen sing paling pag-ibadat dewen maka kesek sika maka encourage sama sika pag-ibadat di. Nah, ini nama ide. Laus palawe ni tahunan video mintelu sampai takaipat doy bahwa hininan samian satu dumian akan pinalai supaya sena kesek pag-ibadat pag takaipat doy tek kana setan. Sika duwe. Pinain, we de tidak ada, tidak ikut lain. PK ini akan tahan deh, nian bang ini sahabat, PK ini sinulat mematuin pak ini tarikh ini. Pak ini ketahan pernah kalu. Amma bin pak ini mata tu bin papu bin sinum bawa ada menyuin. Nah, sinum bawa ada pergi asal tabiat manusia ini bangsa miaan. Kakahin na amma ni, bisa nuga tumawa, lenda si amma saya insya. Pigi ini tabiat makamay kiriki tabiatin magkompol mi kita si amma te. Magsapawan ni magsasa kyo, dukme jaman no makana dukme makanak sa di magsumong bukan si amma. Atau pala si amma tigas. Saya inak boy sa may amma na saya istel tabiat manusia. Demikian si bangsa siya. Kung may kita sa bagsayakan, niya sa tabiate, napinaniyakan ko sa miyaan. Atau ang may Arab ko. Siya, tabiate. Na siya inuhod sa miyaan si kakahinang amma de. Misang kalian ng lepas, duga na niya ilmo sa miyaan. Waway sa mabadin lai, yan may kasanto-santuhan yan. Na kapandakan niya, sinumba, wede, yeneme santu mian sinumba wede na tagna paniya syirikin yene si kauman Nuh alaihi salatu wassalam pinabo oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nuh alaihi salatu wassalam tujuh kauman ini kinam penuh laila wa nahara ga niya samian kinam penuh usangan kauman ini mah kauman kada sa dingkas bang pilih dingkas nyapat bangnya pak timukan samian patimu saplak sih
supaya sige makakali sa niyaan ini dakwah Nuh alaihi salatu wassalam. Magdakwah si kauman siyam 100 tahun, siyam 150 tahun. Ga niya mag-iman siya. Malingkan din, kulang-kulang mag-imanin. Gumain niya kiyo, sa ukatan na kiyo sa niyaan, may ine nila granggono, lulama ni kiyo. Atau ine ni kiyo, misalnya ka nabi-nabihan, niya ano man siya, gaano siya. Niya man siya kulang sa may manot siya. Ang may karami-nabihan, nakita sa sabihan, naman sabihan kita. Miyan, penean naman Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsakay sabihan, yan may, iyan, tatiwiru, yan si waktu ne, kiniamat dunyahin waktu iyan, tatiwiru, duaan, yan bautuhin, bautu Nuh alaihi salatu wassalam. Kulang, bautu, bapay dek kaduaan yan. Ana, bapay dek ka mag-imanin, tertutunin, dumain sabihan ng buwa, bautu hinangin, dek ka. Dugyan sa miyaan yan, magjato, yan pangyamatiin, bang sabihan yan mag-iman, yan kauman Nuh alaihi salatu wassalam. Ga niya mag-iman ang ban kauman nin, malaingkan nin kulang-kulang. Upay sayin ni, tigilan ni magdakwas kauman nin tangibo. Siyam 100 tahun lumempo, na niya mag-iman pa si Nuh alaihi salatu wassalam, malaingkan kulang-kulang. Nasa Indonesia, yan may kakahinang sa niyaan may Nasara. Kakahinang Nasarahin, bagi tasabut si ayat na yun ni Isa bin Maryam. Pinasobra wede Isa alaihi salatu wassalam amban yan amban sa niyaan martabat ni. Ang sa pamani martabat ni Nabi, pinalangkyo din martabat din martabat sa miyak uluhiyah, martabat sa miyak ang panuhanan. Iyan, Isa alaihi salatu wassalam. Na niya kasagang mamasya martabat ngahinang si amban, iyan ga pangandaakan wa Allah subhanahu wa ta'ala at Rasulih si siya. Kung isang pamanin, siya kahawa sa miyan tahun, mag-ihtipal siya, maglami-lami siya si panganak Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Maglami-lami siya si panganak Isa alaihi salatu wassalam. Bupain gain pangandaakan wa Isa alaihi salatu wassalam. Demikian si kita, yan bangsa Muslim, yan si kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bisa pangandakan kita Rasulin. Dahil pa ini pasobrahum, pa ini pamasobra. Yan siya Nasara, Isa bin Maryam. Kita sila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suga do pamentarante yene martabat nen yene mian paningkuan nen suga paningkuan nen ge hinante samya ane pasobrate amban ye pa veteran nen kuede sale sa pamane pinagas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yan may umat nin hininang kubul nin samyaan paglami-lamihan. Hininang kubul nin samyaan pinagpangari-ngarihan. Demikian nin kemon karasul-rasulanin, kemon salihin, megas wisap si kaumande supaya gay maghinang in mano siya insayin hinalian duk gay samyaan paatan yan syirikin si pasalan kubur duk gay paatan yan syirikin si pasal samyaan paghinang santo-santo. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فإن رسول صلى الله عليه وسلم dapat pa ini hinangon di kuisamyaan pangahinang yene Isa bin Maryam. Ini panghinang Isa bin Maryam.
hininang weme samiaan nasarahin uluhiyah anumbahan sa isa. Si kadue hininang hinang we nasarahin paglamilamihan niya. Ini Isa. Kita bangsa muslimin, niyaman kita samiaan na hinang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paglamilamihan. Niya masih. Niya samiaan ampan me kasumampayan ni Islam hininang pwede. Dumay pesamen aman Rasul, dumay pe Nabi Muhammad SAW, aman sahabat ni, hininang pwede samiaan martabat uluhiyah, panumbahan. Na iyan mas sobra ni pegesin la isiin, iyan ni peges sara Allah Subhanahu Wa Taala yung sara iyan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Aman jabon iyan sa babanin, iyan pasalan bangsa miyaan lepas. Yan ilmuin. Bang lepas ilmuin. Duk bang makulang sa miyaan ang tauhin. Pwede pa si zaman kauman Nuh alaihi salatu wassalam le. Pagi lepas ilmuin, duk ka niya matauhin. Nangahinang isa sa miyaan urusan juhala. Ngahinang isa sa miyaan niyan pagkokanan de jahil. Na pwede si hadis to sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yantazi'u ilma intiza'an minan nas. Wa innama yaqbidul ulama fayarfa'ul ilm ma'ahum. Inna Allah Subhanahu Wa Taala gaya samian meddutan ilmu amban nambuat samian ipun nambuat samian alim. Inala samian mutu samian pinasil. Malaikat pinapatay samian ni amat tauhid. Napangkulang amat tauhid, mati amat nagada terlebih. Sampai samian pagmati amat tauhid nalepas samian ilmuin. Duk pag samian lepas ilmuin, lepas amat tauhid, wala yabqa fi nasi. Gak ini sinian terlebih sini manusia illa urusan juhala. Malaikat ni samian me pagkokanan dan me samian gak ni hati-hati ni si agama. Pag samian tadi na pagkokanan gak panghati ni si agama, bahani ni bagi iya sila pasanggalanin aftau bi ghairi ilm. Dan ngurung ni samyaan ni hukuman, ngurung ni samyaan syara. Bang tinilaw ini pen hukuman dan tuan, tuan ni. Baik. Ini pen hukuman ni, napinain samyaan. Buiye gaani samyaan poran ni, amban hadis ni kiatawan ni, amban Quran ni, amban hadis. Kinumpas sa joy ni, samyaan istilah ni pina. Ini macam samyaan. Na iin lepas ye, baran ni, duk samyaan makalepas pe. Makalepas pe, lepas pe ye, makalepas pe sawe ni. Ini sabihan sa lahat sa manusia. Hadis ini yang beges Rasul sallallahu alaihi wasallam sini umat ni geye pikihinang kule pangahinang samya Isa bin Maryam wa me samyaan manusiahin innama ana abd piki alim ni aku pinain ipunku. Ini ipunin na hati te ipunin darjat ipun do sumagwanan bang ipunnya pinasangdel pangen si Rasulullah alaihi wasallam tashrif yang takrim pangumulia si Rasulullah alaihi wasallam bang yasamyaan misal si pangalannya ini sama ipun pigi sabihan kalian ipun na pigi kita sadi Rasulullah sallamin gak kita sambil tasabut si kitab kalian kita ipun alhasil kita Rasulullah sallallahu alaihi kita bisa saya pengalaman ipun tasrif pama bantuk si duk pangamulia si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasabut sama dengan Quran lime amban ayat tasabut pada Allah Subhanahu Wa Taala si waktu mag Isra duk mag Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa bisa mampaglami-lamihan wa samyan kita bangsa muslimin yana Isra duk Mi'raj ga'ar pangandakan ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tasabut dasil abd ipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu sampai samian ini hinapusan ini ayat ini. Fa'in Rasul sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal ghulu. Pinegas kita.
asal ame si Kaam daka ang magpasobra. Ayun. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Yene maka lennem, maka lembo, maka lepas yene siya hello ang man Kaam yene pagpasobrare sa miyan si Agama. Pagpasobrare sa miyan si Agama. Si hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala halaka al-mutanatti'un min tellu sami'an pinain wa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Magkalaw lepas ni sia-sia ni yene siye magpasobra sami'an si Agama. Kung may sopamanin hekka sopamahan ni magpasobra kita si Agama. Kung may sopamanin Rasul sallallahu alaihi wasallam bangnya metap Madinah. Hek kawan samian ngahina gak dengan din syara si kubul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hekka ngahina gak din syara da akan Allah Subhanahu wa taala da Rasul ni si kubul ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bangat ja samian gak tek kapegesin ge pikihina Rasul sallallahu alaihi wasallam ni kubul ni ko me sana pangahina me kubul yene me siye me pinangari-ngarihan me kubul lulay tartantunin in kubul Rasul sallallahu sa haji ni samyaan kubul mian pinangari-ngarihan wala kita bangsa muslimin. Kasabot we kung sini pagtutunan kami si Abdo si yata sakatan dan buat samyaan pangan na we te samyaan masjid si Hind si India ini Taj Mahal yu hati samyaan dumay ni masjid dan buat ini nampak sebel Adriha binet tak sebel tak kubul samian saya ini mas tidak deh gunaan si ini hukuman syara'in bang samian in masjidin tapatengin hello bu samian kubulin tabetat saya akhirnya terkadang bayang dalam ni basta masjid tak kubul dia ke menjadi bayang dalam ni ini ke tempat si gua perbayangan dak bayang masjid basta masjid cuma tak kubul. Pepen Rasulullah SAW wajib ilat dia masjidah. Pergi bulakin masjid tahinan si kita umat Rasulullah SAW nambahayang kita tagintag sa membula kay keluar bulakin masjid we masjid Allah Subhanahu wa taala tahala kita. Nah, bangsa mian in kubur masjid yang tegak kubur ge makajari panambahayangan wete ini bangsa muslimin. Duk ge kita manjari magkubul misan pesine ne halgate mian magkubul si masjid atau ane semian basta usi dia malingkuman masjid bangsa mian karian masjidin tapatay de hello bahu saben tawet kubulin tartatunin kubulin semian kinokos ilalim supaya masjid le magkuna baka di ane kubulin de hello bu bahu tawet semian masjidin tartatunin masjidin ilubu gini samian imusa ini kubulin. Saya hukuman sin syara saya penting pasal ini. Menjadi si ba palatun kita maja minat taqlid في من عبد الله عند قبر رجل فكيف إذا عبده ia pasalan pangalan sina-sina samian nune ibadah si dambua samian pakubulan me asamyaan minulia. Pergi dia me si kaharante itu mag jatuh ini dan buinin asal peges ni andang amban ahli nubuwah amban tempo pe Rasul sallallahu alaihi wasallam ni abang mati samyaan me halgaan kinubul na ni aban me awam samyaan jahil pilih tekah nune ibadat lain milat sejarah Allah Taala sampai sembarin semoga pergi tapi masalah si kubur dia ni amam halgaknya sisi bukan kata hati Allah Subhanahu wa taala sehingga halganin
Pegene kere kata balai de semia sama tanuhin. Si ala rambuli wag sino mamalakai. Pegene asamia ala mo kakahinan. Ganya dia tahu hukum, gak pegi Allah Subhanahu wa taala menghukumin. Lain. Hekka maghapen si mikrarihagan Islam. Si painte sampai si Egypt dia maghapen. Sampai samnya si sadine painte man me lahat Arab. Si namek sampai sadine man lahat Arab me gehe ka maghapen pasal ini. Ien pamegesan ورسول صلى الله عليه وسلم قيل في حديث عائشة أما أم سلمة ذكرت الرسول صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. في حديث عائشة أما أم سلمة عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم Ummu Salamah anda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini si waktu song kawapatan Rasulullah sallallahu ini pakai sambutan ini hadis ini. Bagi bekas Ummu Salamah dapat anda Rasulin. Dia kenia amban me sahabat dina aku maghijrah Rasulullah sallallahu tujuh Habasyah. Si waktu ni semian geni tasandal. Weme kesenduehan paniksa siehin weme Quraisy weme bangkopar sini Makkah. Na Ummu Salamah dok Abu Salamah dan buat si amban me makatuhut maghijrah tujuh Habasyah. Habasyah ini hati te dan buatin amban me lahat Nasara, lahat Kristen ini. Nah hek kasamen me simbahan nilai. Nah tasabut pe Ummu Salamah ditanda Rasulullah Ummu Salamah ini puas nama kamatei ini Abu Salamah. Tasabutnya si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan buat samiaan simbahan si Habasyah Ethiopia. Dan buat samiaan simbahan taki tewe ini. Bus inaka kowe sampai patak-patak samiaan di Aleman. Ye ne anunya simbahan dia. Faqal fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulaika idza mata fihim ar-rajul salih. Ye ne mesien bangnya mati amban sie amban mesi a asamiaan bantugan a halgaan a asamiaan kesik mak ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala awil abdus salih banu ala qabrihi masjidan dan pinatenggehan we desamiaan si kubul ni masjid sarta samiaan pinatenggehan we sampai samiaan pinata-pataan we desamian pinangari-ngarihan ini si deleman ini gek samian Makkah siga pesamen tak suci peno pata-pata samian ini samian jem Ka'bah sampai peno santu sampai dia ai pata-pata di Ka'bah Ibrahim alaihi salatu wassalam duk anak ni mag-ano si magparagay si azlam buye gata hinang me samyan siya me kanabi-nabihan. Siga ere samya aman me jahilin ngakalepas si. Lepas si. Na puas bilai tasutsiru yenu samyan Ka'bah al-Musharrafah. Demikian dan ini saya hinang din apabila samyan mati yenu me samyan memahargain si Allah Subhanahu wa taala. Hinang-hinangan we de samian patta hinang-hinangan we bantu ulaika syirarul khalqi inda Allah fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yene salat laat samian pinapanjari si Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala fa ulaika jama'u bainal fitnatain siya yen dua pinatampo de fitnahin si kaisa fitnah umur kapitahan si umur pinangari-garihan de bugay kite samian tala mengari-ngarihan sana paku nen kubur malingkan nen ingin wasa asalen yene samian kubulin sika dua yene samian fitnah tutamasir yene samian hinangan ngede santu-santu hinangan ada fakta-fakta yene me pinatenggihan de
simbahanin naiin ta weddo wede duwe samian pitnahin duwe samian kalaatanin yene pitna kubul pitna samian pagpata-pata pag samian bantuk-bantuk. Si hadis berisa Rasul sallallahu alaihi wasallam aman Aisyah qalat lamma nuzila Rasul sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi fa idha tamma biha kashafaha faqala wa huwa kadhalik la'ana Allahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Si waktu samian in Rasul sallallahu alaihi wasallam so wapat ye kahawa ya samian pakulang-kulang ye parasahanin pagamgam ilu kawai ya samian kukub ni bungkus ni saat tak magpain ni la'an Allah al-yahuda wa nasara pinaglaanatan pa ini ta'apiti la'anatin ini at-tab wal-ib'ad ar-rahmatillah bangke pinaglaanatan asal marasahiyat asaga niya asya kapan lana yene pinatala keu duk pinihigan keu aman rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bang keu pinatala pinihigan aman rahmat Allah subhanahu wa ta'ala gak niya kapan contoh iblis laknatullah alaihi damwa yang pan pinaglaknatan Allah subhanahu wa ta'ala gak niya sa kapan ni gak niya kapan ni ini sa watahinangin ngalepas ipun Allah subhanahu wa ta'ala nasat ipun Allah subhanahu wa ta'ala supaya lepas aman agama supaya niya tabuone sawe-sawe ni supaya niya pag nakuraan ni dalam neraka jahannam ini dabuan yang pergelanatan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergelanatan ni Allah subhanahu wa ta'ala ini Yahudi dan Nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida ini namanya kubur yana ka nabi-nabihan samnya masjid hini na wede yana kubul kana nabihan masjid na mekesa bang dumain ne kubul nabi dumain ne kubul rasul mekesa gay masobra ne pa megesanin gay kitina Allah subhanahu wa ta'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhadhiru ma sana'u walaula dhalika ubrisa qabru bangajja samian we gapinan pinanglaban Rasul sallallahu alaihi wasallam yene me pagpatengge ka masjidan sa sini kubul atau anin magpangalingali sa men sini kakubulan tertentunin in kubul Rasul sallallahu alaihi wasallam iye umbol ng buwa pinangalinganihan we bangsa manusia apa niyan pategtep ite pataman ite naan sininen murah-murahan magpaisap katambahan we te balik ini pagkaanten insyaallah subhanahu wa ta'ala sisinongan bangya lai tumawa binisarakuli in taufik doktor si aku man Allah subhanahu wa ta'ala bangya lai ka tumawa pamatuhan ko maaf serta pagpaampunanku si Allah subhanahu wa ta'ala si kamalikku wasbillahi wa qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum ولجميع المسلمين والمسلمات استغفروه انه هو التواب الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.